Je suis de père congolais et de mère roumaine. Mais vous me traitez de rwandaise. Des insultes sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Vous les Congolais, je ne sais pas. Hein? Éducation, c'est vraiment important. Hein? Ndi umwana ukomoka ku mupapa w'umunyekongo, mama akaba umunyaromaniya, ariko mwe mukanyita umunyarwandakazi, mukaba munduka ku mbuga nkoranyambaga. Sinzi impamvu mwebwe abanyekongo, sinzi ikibazo mufite. Ure ni ingenzi cyane, mukwiye kwiga kubaha ndetse no kuvuga neza. Mumenye ikintu kimwe gikomeye cyane, nge nahitamo kuba umunyarwandakazi kurusha kuba umunyekongo. Muzi impamvu? Nuko nageze mu Rwanda nkibonera n'amaso yanjye ko Perezida Paul Kagame yubatse kandi ateza imbere igihugu cye. Nta kugereranya bihari rwose, muri kure cyane, muri nyuma cyane, muri hasi cyane pe. Kinshasa ho hari ruswa nyinshi, abantu usanga batemewe, ubwenegihugu ni ikibazo, nta mashanyarazi, nta mazi, ndetse ntimushobora no gukemura ikibazo cy'umubyigano w'imodoka, ambutiyaje. Ikindi kandi mwe muza hano mukaza mugatukana, mutuka abanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga. Ndabinginze nimureka amacakubiri, ntacyo yabamarira mu buzima. Umuntu agomba kwiga no gutera imbere. Nta cyerekezo mufite, nta n'icyizere gihamye mufite, murabyumva? Nimureke ibyo bikorwa bidafite umumaro. Murebe uko umuhuzabikorwa wa AFC M23 wa Colonel Nanga akomeje kugenda ahindura umujyi wa Goma. Umutekano uri ku rwego rwo hejuru, ahantu hose hamaze gusukurwa, umujyi uratekanye ndetse nta kavuyo karimo, nta kajagari. Nzabereka uko hameze. Aho ngaho iwanyu nta mashanyarazi ahari. Kinshasa imeze nabi cyane, imeze nk'ikimoteri bajugunyemo imyanda. Ariko nubwo bimeze bityo, mukomeza kuza ku mbuga nkoranyambaga mutuka abanyarwanda. Ndabinginze nimureke amacakubiri, ntacyo yabamarira. Mais vous venez sur les réseaux sociaux, commencez à insulter les gens. Rwandais, Bouinaboué. Bouti comme Ramwana, Bouti la division. Nkuko mubona rero, uyu akaba ari umugore wa Lieutenant Colonel Wiringoma, aho yatanze igisubizo nyuma y'amasaha 48 nyuma y'ibyo yari amaze gutangazwaho byinshi ku mbuga nkoranyambaga. Bamwita Madame Fatima Bahati Ngoma, tukaba twamubwira ngo komera nyuma y'urupfu rw'umugabo we. Ngira ngo muramwiyumviye ubwo yabwiraga abakongomani bamaze iminsi bamwita umunyarwandakazi ndetse n'andi magambo menshi agiye atandukanye. Ubundi Wiringoma witabye Imana yari mu ntoki. Reka tugaruke ku mateka ye mu buryo bwihuse. Amasoko atandukanye avuga ko Ngoma yavukiye mu majyaruguru y'u Rwanda, ariko afite inkomoko mu ntara ya Congo Centrale, ari naho yize amashuri y'ibanze, akanakurira ahitwa Mbanzangungu, agace kari mu kilometero zigera ku 150 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'umurwa mukuru Kinshasa. Amasoko atandukanye arimo nawo niyagaragaza kandi ko yari mu kigero cy'imyaka irenga gato 50. Ubuzima bwe bwite ntabwo yakundaga kuvugaho, ariko bamwe mu bamuzi bavuga ko yari afite abana 4. Nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama ishize, Wiringoma yabonetse mu mashusho y'abacancuro b'abazungu, aho bafashwe na M23 arimo kubihaniza. Ubundi bamucaga imbere ku murongo bihuta ababwira ngo kwikiri vuba, mbere yuko abo bacancuro basubira mu bihugu byabo baciye mu Rwanda. Kwikiri yongeye kugaruka mu yandi mashusho yo mu mpera za Werurwe ishize, aho Wiringoma yabonetsemo arimo kuramukanya yishimye no gutebya n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari baraje muri iyi ntambara mu ngabo za SAMIDRC cyangwa za SADC. Bari bamaze igihe bagotewe ku kibuga cy'indege cya Goma mbere yuko basubira mu gihugu cyabo. Ku munsi Wiringoma yaganiraga n'umunyamakuru wa BBC, ngo yamubwiye ko barwanira ibintu bitandukanye, avuga ko Kongo izaba nziza kurushaho kubera ibyo bari kurwanira. Kandi ngo yavuganye n'uwari umuvugizi w'ingabo za leta General Major Steve Ekenge, ngo ababwira ko icyo gihe
ku byavugaga na M23, abwira umunyamakuru wa BBC ko amaherezo bagomba kwisubiza aho M23 yafashe no gusubizaho ubutegetsi bwa leta. Ngira ngo murabyumva rero nibyo bakomeje kugenda bashyira imbere, bumva ko bazarwana mu gihe hari inzira z'ibiganiro. Reka tujye ku bijyanye n'amagambo akomeye cyane. Tuzahora tukwibuka, tuzaguhoza mu mitima yacu. Umwe mu bakuru ba M23 yatangaje aya magambo y'akababaro batewe n'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Umunyamabanga w'umutwe wa AFC M23 yagaragaje ko bari mu gahinda ko kubura umusirikare yise intwari bakunda, kandi ati intwari nizipfa. Atavuze izina ry'uwapfuye, mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, Benjamin Mbonimpa yavuze ko yari umusirikare w'intwari n'umurava. Mbonimpa abaye uwa mbere mu bakuru ba AFC M23 ukomoje ku cyunamo barimo mu gihe uyu mutwe utaratangaza ku mugaragaro urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi wabo mu gisirikare. Urupfu rwa Wiringoma mbere ya 2012 wabaye mu ngabo za FARDC no mu ishyaka rya UPDS riri ku butegetsi mbere yo kujya muri M23. Kugeza ubu rwemezwa n'amasoko atandukanye ko yishwe n'igitero cy'indege za drones z'ingabo za FARDC irubaya muri Masisi. Mu ijoro ryo kuwa kabiri, igisirikare cya FARDC cyemeje ko kishe Wiringoma mu gitero cya gisirikare mbere y'uko gisiba itangazo cyari cyashyize ku rubuga rwa X ryagenzuwe na BBC. Mbonimpa n'umwe mu bakuru b'umutwe wa AFC M23 wakunze kuba mu ntumwa nkuru z'uyu mutwe i Rwanda, muri Angola ndetse no mu biganiro by'i Doha muri Qatar. Mu butumwa bwe yagize ati: tuzaguhoza ku mitima yacu, udusuhurize intwari zacu n'abasangirangendo aho. Ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko igitero cyahitanye Wiringoma cyiciyemo abantu nibura 9, ariko gihushaho gato umukuru wa gisirikare uwo mutwe General Sultan Makenga wahunze nta nkomyi. Kugeza ubu hari byinshi bitarasobanuka neza ku gitero cy'indege za drones cyarashe ku bakuru b'inyeshyamba za M23 mu gace ka Rubaya muri Masisi. Gusa Reuters ivuga ko ubu imirambo yabo 9 yajyanwe Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, ariko hari indi mirambo nibura 7 bitashobotse ko ihakurwa kubera ko yari yahindutse ivu. Ibitero by'izi ndege za drones byakurikiwe n'imirwano ikomeye yabaye kuwa kabiri no kuwa gatatu mu duce tw'icyaro twegereye Rubaya muri teritwari ya Masisi. Imirwano yatumye abantu benshi bahunga ingo zabo nk'uko societe civile ya Masisi yabibwiye BBC. Kuri FARDC byasaga nkaho byaba ari ikosa kwemera ko ariyo yahitanye umuvugizi wa gisirikare wa M23 mu gihe leta ya Kinshasa yari yemeye guhagarika imirwano no kubahiriza agahenge kasabwe na Perezida Joao Lourenço wa Angola. Bertrand Bisimwa, umukuru wungirije w'ihuriro AFC M23 ndetse n'umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka, barashinja leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kongera kurenga ku gahenge igaba igitero gisesuye ku mirongo yose y'imbere yo ku rugamba no hakurya yayo. Bavuga ko ariyo mahitamo Kinshasa yiyemeje. Kinshasa ihakana kurenga ku gahenge, ariko ishimangira ko ubusugire bw'igihugu ari ntavogerwa. Nyuma yuko mu byumweru bike bishize akarere ka Minembwe n'inkengero zako muri Kivu y'Epfo ariho hari habaye isibaniro ry'imirwano, ubimbunda zongeye kuvuga ku buryo bukomeye Masisi. Iyi mirwano irimo kuba mu gihe imihate ya Amerika na Qatar n'ubumwe bwa Afurika yo kugera ku gahenge no guhagarika imirwano kugeza ubu ntacyo irageraho ku rubuga rw'imirwano. Ngira ngo rero murabyumviye neza cyane nk'uko ibintu bihagaze magingaya ibijyanye n'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma, ndetse twatangiye tunumva umudamu we aho yari ari kuvuga ku bantu bamaze iminsi bamuvugaho ndetse bamwita umunyarwanda n'andi magambo menshi aho yabasubizaga. Inshuti bakunzi ba Pilot News TV, ndabashimiye cyane, mukomeze mubane nanjye.